10 counties mapacho ka ijiwo mondo oket thenge pok mar omenda mabiro konyo nyithindo manigi ng'ol mondo giyud ratichgi kaka owinjore. Magi timore tok nonro manotim kod riwruok mar Action Foundation e kaunti ma Kilifi yango e kar chung' od bura ma Magarini yango ni kwan nyithindo maromo 800 manigi ng'ol thothgi opandi e udi. Koloso tok romo mar puonjo jotend ward ma Kilifi ewi ber mar rito ratich joma nigi ng'ol, apisa mar riwruogno wacho ni dwaro nitiere mondo 10 counties oket chike kod okenge makare mabiro neno ni joma nigi ng'ol ahinya to nyithindo yudo chiemo makare, gige konyruok kod mamoko. Atapata ule usaidizi ambao anahitaji, na kwa usaidizi na maanisha ya kwamba atapokea therapy services, na maanisha atapewa assistive devices, na maanisha ya kwamba huyu mtoto atapata lishe bora. Katika bajeti yetu ya county pia tutajaribu kuongea hata na departments zote, ili kwamba wakati kama tunapanga budget kuwe na budget maalum ambayo inatengewa wale watoto ambao ni walemavu, ili kwamba tukaweze kuwainua na ili kwamba wakaweze kupata ndoto zao zile ambazo wametazamia kuwa nazo. Wale jamii waliofichwa pale ndani, ama wale ndugu zetu, watoto wetu, jamii yetu ambao ina ulemavu, imeweza kuletwa katika meza moja na jamii ili tuweze kuishi kwa njia moja ambayo iko. Hawa wenye kuishi na hizi changamoto za ulemavu wako katika idadi ya juu, na shirika hili limeweza kuwatembelea na kugundua kuwa kuna uwezekano wa kuweza kusaidiwa. Kwa hivyo wanaweza kupata kazi wakisaidika, wanaweza kupata elimu wakisaidika. Obila e boma ma Kisii osechako timo nonro ewi taka moko manopuki but kar ohala moro maduong' e boma ma Kisii ka ichich gi rowere matimo lere